Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Saan ka din nga ag-enroll ni Bella itang enrollment, friend? Ay, naku na nang amin kanya ka saan ka noon. Taapay? Naku na nang agtrabaho ka noon, tani. Agadal mo tandiya inauna nga anak na. Kat, saan na mapagkidan di agadal? Ka nagpaadal. Ay, una yan tigayim mo. Kasla saan nga pampanunot. Ha? What are you talking about? Anya ngay no bilang ti trabaho na. Kat saan pa'y mat anakalpas. Makatrabaho lang taday jay, friend. Never underestimate Bella. Gaputan na nakam day jay, kan nasirib. Naglaing pa'y may papaniti negosyo. Ay na, friend. Awan serbi ti kinasirib no saan ka a degree holder. Anya? Saan ka makasapol itinatalgad at trabaho kunak tumat. Unay kamitan, Carla. Apay akas timbag kami ti instructor tayo itay. Ha? Sinaludsod na ka ano ada anak mo. Ngam apay nga imbagam nga awan, unay kan. Ay, basta. Kaya't mo asawan, ibain mo nga ada anak mo. Apay asan mo kaya't amaamuan ti tao, ti maipapaniti dayta. Mapantakit din ijay kantin. Mapantamangan. Anya? Saan man ada ita ti pagsaritaan ta? Ay, saan ka mawatan si Kakarla? Ala, inta mga na. Hello, friendship. Hello, Bella. Sabado ita, amok nga awan trabaho. Ada ka dito balayo? Wan, awan trabaho kita. Umay ka at agkapeta. Oh, day tama ti kayat ko. Ngam saan nga ijay balay ti pagdiretso ma? Umay ka dito'y tersenak, taadak dito'y. Siyak ngamin tinagbantay ita ta Sabado. Ada na panan ni Nanang. Oh, okay, sige. I'll be there later. Waiting! Oh, isaganam ti kapitan eh. Maboring ag dito'y balay mi. Wan ka di. Anya kalakit din aya. Brood, di ipakapikkan ka. Don't worry. Anya, kasta din ako na ni Carla ken ka, friend? When friend, nasair nga rodiriknak, gapoy ti kasdyan nga imbagana. Una yan ni Carla. Kabaulak mo ti agadal kat. Iso na laang, tapampanunutak ngamin ti anak ko. Saan akabaulan ni Nanang nga asikaswan ti amin? Dahil nga rodkat. Ay, nyalakit din aya. Taibaga na pa'y kan ka nga awan serbi ti kinasirib ko no sa anak at degree holder? Never mind her. By amon. Ala di na lata apagyamanan no itultuloy na lata ti panagadal na. No apay pa'y laang anasgan nga ibaga na ti kasta kanya. O na yan aya ti tattao. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Mala, iruar mo kit din ti brewed coffee. Tani, makakapkape akon. Naglamin ita panawan. Ay, wan nga rod. Kailiw ko ti kaayan-ayat ko no kastoy laang. Oh, ay di wow. Ikaw na. Sana all may poging boyfriend. Duh! Kastagayam ti bagbagaday ti akarla iti liklikudam. Wan anti, ngambay pa'y aklaang. No tutupak, kasla nagpada kamin iti ugali no bilang laang. Ay wun bay amlaeng balasan ko. Wan anti, ibaga na latta ka iti kayat na. Nagturod man anang ibaga iti kastaken ka. Nga awan serbi ti kinasirib no saan a degree holder. Wan nga rod, ngamsapay lang ko ma, ta itultuloy na lata ti agadal tapno makaturpos. Ay wun tapno adda serbi ti panagoy uyaw na. Jaklaan mo no pudno tinadamag ko. Nga ibain na ka no ijay school nga adda anak na. Anya? Wen balasang ko. Dayta tinangag ko a pagsasaritaan da. Tunggal adda teacher nga agdamag no adda anak na. Ibaga na ka no nga awan.
Anya? Lukas ta? Pudno dayta? Nangagkumot la dayta idi. Nangagkumot la idi dayta. Ngam saan ko lang nga inkaskaso. Wanmat, adon to pa'y ti mangibagbaga. Iso nga awan mo ti serbi tinagadalan, no mismo nga anak na kat ibain na. Ay, una yun, abiyag. Kasangay ita ti anak mo, anak ka. Tatang. Apay, saan ka kadingagluto? Saanan, tatang? Ipankulatan ijay ili. Pakanak ijay Jollibee. Umdas day giant. Ala, madakan ka dayta. Ado, tinaskan nga aramidok. Awan ti oras ko nga gluto. Hala, in ka nga ron ibagakan ko ana ijay silid na. Tapno agdi ko sa'y. Wan, tatang. Apay, saan mo akayat ti rumwar? Saanan, nanang? Dituyak latan silit ko. Agay-aya maklatan dito sa cellphone. Birthday ita, anak ko. Iso arumwar ta kumamot mapantamangan ijerwar. Ha? Agay ayam kanto inton makaawid na. Nilolo latan di kadwak, nanang. Anya? San ka ding ibayin nak nga anak? Kan may isa? Ato ti classmate ko amang ibagbagang ibayin nak ka no. Sikun ka dagiti naganak ta. Uy-uyawan dak dagiti classmates ko. Anya? Oy, umadanin ti graduation. Ngam kasla saan ka naragsak. Abay, kas ti lang ngam. Oh, iba ka mga min, Pampanunutak nga rod ti anak ko. Saan maikat iti panunot ko tinaibaga na kanyak idi na minsan nga aldaw. Ha? Anya timbaganagan ka? Nakuna na nga ibain ko kano nga anak ko. Kat, pudnumat. Ay, 10 years old ang di anak mo. Iso nga amo na matan ti mapaspasama kita aglawlaw na. Kan, makawat matan iti sao. Isumat lagayam akas di ti panakilangan na kanyak. Oh, si? Noan niya nga min agapo nga ibain mo ti anak mo. Kat anak mo dahi jay. Noan niya man ti sana nasaya at nga inarami ti amanagan ka. Saan mo kumamat nga iraman, Anak, ti kapapatgan, aggaman ko na dangarod. Awan serbi ti kinangato ti posisyon mo dito'y lubong. No sana nasaya at tilinangin yung agina. Useless! Husto ka, friend. Isong aginggat ka ba alam? Aramidam amin, tapno may subliti na saya at a communication yo, iti anak mo. Lolo, naku nagayam di Teacher May. Nada ka numangay apiti meeting into no may lawas ti pagadalan. Ay, kasta ka de, apog. Ala, bareng awan ti papanan ti inami ti dayjang aldaw. Ta isuntaw ti mapan. Ta kayo latan ti mapan, Lolo. Tsakayat ni nanang. Aniya? Ang mga no ibayin naklaan dyan no bilang laang, Lolo. Ne. Anya ka din day ta nga ibagpagamapawag. Saan na ka nga ibain ti inam? Kapulang nga ro din iti panangibain na kanyak. Mabulbulang iti pagkadalan, me. Aniya? Ibagbagata pa nga agpababawi ko no ni nanang ang nagpalinak nga anak na. Iso nga ibain nak. Ay, mala. Husto na po. Inkakid din niya kusina tamangan ka. At dati makan mo ngayon sa gana kichay. Anya? Kasta timbaga ti anak ko kada kayo, tatang. Wen, anak ko. Ay, jaka mo na niya't arabidag tapno mapuna si ti panunot na tikas jay. Tatang. Nuapay mat nga minakas jay tinararamid mo iday. Anya nga minagapo nga ibain mo ti anak mo. Anya nga ita. Tatang,
Saan kumot nga ibain ti anak ko? Iso na lang ang tadyak kayat amaamon dagiti tattao. Nang runa iji pagadalan anaganakak abalasang. Carla, saan ka di? Apa nang ibain lataday taga inaramid mo? Saan anak kababain nga uray naganak kaabalasang? Ta saan mo mat anagayatan? Ngam nakababain, ti ibain mo nga adda anak mo. Mawatam. Tata, Siyak itan ti mariribukan iti anak mo. Noan niya tinasken nga ramidag. Adayo tirik nanaken ka nga inana. Ay na, nag-sweet damaten nga kina. Makay-ayo ti kinasweet da. oh, nakaisang kamot amang kita iti cellphone mo, ganyan. I want. Buya at man da ito impost ni Bella iti Facebook na. Anya dayta? Picture da iti anak na. O kita ang ngamin adto'y Dayta ka din, jay inauna nga anak na. One friend, nag-sweet da nga rod. Uray lalaki dagiti duwang anak na. Ngam, ay na. Sweet da kini Bella, amamad da. Nagswerte mo ni Bella. Swerte talaga. Tanaadaan iti anak akas kadakwad. Makunak mo't ang nagswerte ak iti anak ko. Ngam kasla pa nagriknak. Kat saan aswerte ti anak ko asyak tinagbalin nga inana. Huh? What are you talking about? Saan nga min aklos ti anak ko kanyak. Iso akas taunay ti babawik ita. Gapo iti panangilimlimod ko idikan kwa na. Tsak na lang. Tsak kayat. Aping amin na da kay Timay. Imbagak mata ni Lolo. Miko anak ko. Saan kumamot akas tati pa nagsungsungbat mo kanyak, Inak ko ni Jack Mastrome. Carla! Sorry ha. Ma'am Carla, kunak kuma. Si kamot gayam dayta. Ha? Ay, uwan, Bella. Sige mag-ayam. Kumusta? Nasaya at latamat. Kastoy agay aywan latta iti anak. Isugayam dayto iti inaunak Hello, tita. Aglesak? Ay na, nakaayayo ti anak mo, Bella. Uwan gayam, ti anak mo ngay. Ay, napanan iji classroom da. Ibagbagak amapan kami mangan, sakbayak nga gawid. Angam di namot kayat. Pinanawan nakit din. Kasta ka di. Katala mapan kami matlang iji kantin. Umay tamakigiddan ka kada kami amangan. Tapno ada ka duwam. Among friend, nagrana kami kini Bella iji school iji PTA meeting. Ha? Kat? Nasayatan o kasta? Mababainak iti kastaunay kan ko na. Anya iti pagbainam kan ko na. Jakmat malipatan dagiti nalpas ana isausawang ko iti kan ko na. Ha? Umapapalak nga rod iti banding da iti anak na. Nagragsak da aboy buyangan. Ay, kas di kumamot ti banding mi iti anak ko. Makapaapal. Ay, si kakit di mat. Uwan kanyam, kumusta matantilin ang inyo iti anak mo? Ay, Jack ma-explain, friend. Ha? Aging gangamin ita, kasla saan nga ina ti pangibilbilangan na kanya. Ngam saan ko mat ama pabasol, gaputa amok, asyak ti akin basol iti amin. No apay akas di ti panakilangan na kanya. Ay, una yan nga min tinararamid mo. Ma-realize mo ita nga awan serbi ti bachelor's degree. No ti kasukat na, kat na ipaidam apan nakilangan ni ti anak. Anyat kayat mo asawan. Nakunak day ta, gaputay di agad adal tapay laeng, ibain mo ngamin ti anak mo. Mabain ka iti tattao ama amuan dati kinapudno.
Ti kayat mo lang amin idi, kat ti karir mo. Dahil talang ti amom anasaya at apakaamuan dagiti tattao may papankan ka. Ay, sapay la kuma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Apay ngamin napilitin nak. Kadak nga rot kayat. Miko, anak ko. Please, matan saan ka kumamata kasta kanya? Basta, nung kandak kayat, tsak kayat. Anya? Apay ngamin nga da kayo dito balay. Apay ngamin nasan kayo mapanigi trabaho yu ayak. Miko. Okay lang dito balay. Tsak kayat ti mapan nagpasyar. No kayat yu ti mapan kayo laang. Anya? Panawan nak dito'y. Oh, kaya kasla na kaununag di pampanunutam, anak ka. Tatang, Apay, ada ka di parikot mo. parikot ko ti anak ko, tatang. No aginggat ka ano nga taakas jay ti pannakilangan na kanyak nga inana. Ah, Inaramid ko aminin akabaulak. Nga mawan latta. Adayo latta tirik na kanyak. Jaka mo no apay. Jaka mo no anya pa'y tinaskan nga aramidak, tatang. Masaksaktan tirik na tunggal sungbatan na kiti baribar. day tati bagbagak idikan ka. Asan anasaya at nga ibain ti kaadda ti anak mo. Rumbang kumaaproud ka ken ko, ana. Iso ati maibagak ken ka ita. Haganos ka. Saan ka amaum-uma amangay ayo ken ko, ana. Aging ga sumaya at tirik nanakan ka. Ambo manak ko, tay kunada nga raod. Hindi dapat sinusukuan ang anak. Anak, ti kapatgan kunakmatayin. Isu asapay la kuma. Ta saan ka mapukpukawan, itinamnama. Husto ti amam, Carla. Aron ba nga saan ka mapukpukawan itinamnama? One friend, aklo nakabasol ko. Iso nga agano sak nga uray aginggat ka ano. Correct. Among ka di. Tunggal makitkitak ti post ni Bella iti Facebook akadwa na ti anak na. Makarik na ak iti apal. Asapay lang ko ma. Takas di mo ti anak ko kanyak. Dahil tati magbagak mat idiken ka. Kasta unay di pa nanguy-uyaw mo idiken ko na. Nakunampay nga awan serbiti kinasirib no saan a degree holder. Huh? Oh, kita man di biyag na ita. Negosyante ni Bella. Kan naragsak ka dagiti anak na. Wan nga ron. Maamiris mo ita anapat patag ti anak ngam ti karir. Nasirib ka no may papani di academics. Iso, ti amo dagiti tattao. Ngam sayang laang. Kaputa saan mat proud ti anak mo ken ka. Ay ngam friend, no pa'y kasta. Saan ka kumamapukpukawan itinamnama, Carla? Anak, ti kapapatgan agamang. Be proud, anaadaan tayo iti anak. Saan tay ko mga ibain kan isukat iti anyaman a karir. Ta iti udi na, anak matlaang ti ad-addang a makatulong. Saan adag iti agtaod iti tattao a congratulations. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa iti biyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.